Eki kizireho bwa nyuma yo kushangangwa egombora ya Ruhuumuro n'abekozire n'abendagano okutwara amaizi aga ekibari kugira ngu nikikafuuhe. Nituzarwa Ruhuumuro turuga Ruhuumuro. Itoba area ya Nyibingo kumurabe n'umwenda mizi muronde ndijo nshoro. Tunadumandinga kuyaho government manyaberu kwebembero kubagizire ki? Iwe National Water and Sewerage Corporation yi kweno ndako abantu obuhereza nohera kikironde miliyoni 3 nogura ki kansara numuguza ki bwene bikatshobera icyo miliyoni umuguzanikiye. Abantu bagira ngo nkanyibingo omugombora ya Ruhuumuro tubakishire aharurengo rwo kubasamizi go kushashurwa ngo kandi agubine nibagiye basiza. Nintekateka ubwo ari kureta kitenzo cyo kujya ngo amizi gaguze nayenda kugira ngo abase kuya mu package yarebere ngo akarunu kari kaza kumusinga atunge package yo kutwara. Kutwara beba genda bazi kutwara ibyo wabo itwe bakatereza ibindi bitutwera tubabitwiyagaruka kubitwa abamuru bazi kubitwiyaho. Sikubwa nabwena hati mwe nishitahanizi. Abatuura bona okurugwa muri Nyibingo bwa nyuma y'amakuru ago kubagwa mu matu ngo chairman w'entebe ya kashatu Tumuhise John nuwari yo mu rukwero rwo kureta bitongore okubiha amaizi gabo buri yomwe tatumire mwana hatagamizi chairman w'enkegombora regine nangwe gaguze mugahero mushoro nicyo barikwenda kuri taro kindi ati chairman kwagiye kuri yari bati naganye gomba ntamikiro nka miliyoni 5 nazitansha ubu nikagenderaho. Sonyo nitekateka ngo abantu bakubakubenda benda miziga Nyibingo hariho emitwe y'ibashimire kubamba genderaho bashemere kwanza bicira abucikwata hagomborera na munonga area councillors batakagire na mu rukiko. Tuganireho na chairman w'entebe ya kashatu John Tumuhise ahasimu ahanshongeji twatekateka ngo amizago okugagenzere turagamanyire kandi nanyenyenka nko muntu nubara abantu barukubempamika kunkanyotinye so icyo kikaretera kindetire natandika kucondoza je no kwetegereza kumanya mizago ambrera yone koreta kandi yirgita kandi basa kuyamba cy'abantu bakunuye. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.